таъмини тандурустии аҳолии кишвар ҳамасола байни кормандони муассиса ва ташкилотҳои гуногуни кишвар аз ҷониби ҳукумати мамлакат мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ баргузор мегардад ва яке аз онҳо мусобиқаи дави миллӣ мебошад ки ҳамасола ин мусобиқаи варзишӣ рӯзи якшанбеи ҳафтаи сеюми моҳи май баргузор мегардад. хуб бинандагони азиз, ин мусобиқа ин чорабинӣ бо шукӯҳи варзишӣ то соли 2056 ҳамчун дави олимпӣ баргузор мешуд ва акнун сар аз соли 2007 бо фармони президенти мамлакат ҳамчун дави миллӣ баргузор мегардад. бале ва чуноне дар боло гуфтем ки иштирокчиёни ин мусобиқаро кормандони муассиса ва ташкилотҳои давлатии кишвар ташкил медиҳанд ва имрӯз низ ҳамаи онҳо аллакай ҷамъ шуда истоданд то ин ки дар ин мусобиқа иштироки фаъолона дошта бошанд. хуб манижа, ҳоло ки имкон аст ва завқмандон ҳам ҷамъ омаданд, биё бо онҳо то оғози ин чорабинӣ як суҳбате дошта бошем. аз хадамоти давлатиёт ба назорат дар соҳаи энергетика аҳли кормандони хадамот ҳамасола дар ин чорабинӣ омади иштирок мекунанд барои солимгардонӣ, барои рушди варзиши тоҷикистон. албатта ин як чорабинӣ хеле муҳим аст ва дави миллӣ ва кормандони мо дар ин чорабинӣ иштирок мекунанд. хуб ба андешаи шумо ҳамин мусобиқа барои тандурустии аҳолӣ чӣ таъсир мерасонад? таъсири хеле хуб мерасонад, чунки шиори асосии ҳамаи мо тоҷикон он аст ки варзиш гарави саломатӣ аст. варзиш дар ҳама ҷо пешсаф аст. варзишгарон муаррифгари миллат ҳастанд, номбардори парчаму миллат аст варзиш. мо кормандони агентии назорати мавод нашаварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз чунин иқдомоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола чунин чорабинии варзишӣ баргузор мегардад, бо изҳори хушнудӣ дар он ширкат меварзем ва аз ин ташаббусоти пайвандкунандаи қишрҳои гуногуни мамлакат сипосгузор ҳастем. варзиш гарави саломатӣ ва саломатии бойгарии асосии давлати миллат ба ҳисоб меравад. чӣ хеле ки шумо мушоҳида карда истодед, дар дави миллии имрӯза ҳайати шахсии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда истоданд ки иштироки фаъолонаи онҳо нишонаи таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намудани роҳбарияти мақомот ба соҳаи варзишро таҷассум мекунад. дар мусобиқаи дави миллӣ ҳамасола кормандони кумитаи телевизион ва радиои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ иштироки фаъолона доранд ва имрӯз низ қариб ҳамаи кормандони ин кумита ҷамъ омаданд то ин ки дар ин мусобиқа иштирок намоянд. оид ба баргузории мусобиқа чӣ андеша доред? беҳтарин иқдом. ҳама бояд бо варзиш машғул шавад, барои ки варзиш гарави саломатӣ аст. имрӯз кулли кормандони телевизиони Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ тамоми зерсохторҳои кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими дави миллӣ ширкат меварзанд ки барои солимгардонии аҳли ҷомеа ва бахусус барои солимгардонии он нафароне ки дар ин чорабинӣ иштирок мекунанд. бениҳоят чорабинӣ хуб аст ва мо умед дорем ки ин гуна чорабиниҳо зиёд мешавад барои солимгардонии ҳар як фар, на танҳо дави миллӣ ва дигар чорабиниҳое ки имконият доранд дар доираи тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ метавонанд дар он чорабиниҳо ширкат варзанд ва ин дави миллӣ имрӯз дар як фазои сулҳу субот, дар як фазои ободӣ озоидагӣ, дар як фазои бениҳоят хуб баргузор мегардад ва мо кулли ҷавонон умед дорем ки чорабинӣ хеле дар сатҳи олӣ мегзарад. тамоно мекунем ки ҳамарӯз ҳамин гуна мардум ба варзиш машғул шаванд, чунки варзиш гарави саломатӣ аст ва ҳар кас агар хоҳад ки саломатии худро хубу хотирмон эҳсос кунад, пас кӯшиш кунанд ки ба варзиш машғул шаванд. ман низ ба он хотире ҳамроҳи ҷигарбандам ба ин ҷо омадам ки дар оянда ин низ ба ин гуна маросимҳо яъне ки арш гузорад ва миллати худро то фардоҳо муаррифӣ намояд. дар баробари оне ки ҳайати кормандони телевизиони варзиш барои сабту таҳияи як қатор мусобиқаҳои варзишӣ дар ин рӯз муаззаф буданд, аммо қисме аз кормандони мо низ иштирок дар дави миллиро муҳим донистанд. дави миллӣ ҳар ҳафтаи сеюми моҳи май ҳар сол дави миллӣ баргузор мегардад. дар дави миллӣ ихтиёрӣ аст, мардам ҳама сарҷам
برای ترغیب طرز حیات سالم تربیت جسمانی باید فعالانه اشتراک کنند. ما هم کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش تصمیم گرفتیم که در این دو اشتراک کنیم. دوی ملی یکی از ورزش‌هایی است که به خاطر ورزش‌های سبک داخل می‌شود، اما نوبسته از این دویدن به انسان یک بگیم سلامتی رو خوب می‌کند، فایده بسیار خوب دارد. چون ما کارگردان مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش هستیم، ما باید نیز همیشه در حرکت باشیم و فکر می‌کنم که هر یک نفری که اگر هر صبح حداقل 10-15 دقیقه دوات برای سلامتی خود یک کار خیلی مهم رو انجام خواهد داد و دائم سالم میگردد. و من از تمام مردم تاجیک و عموما از تمام جوانان و آن نفرانی که میخوان همیشه سالم باشد دعوت به عمل میارم که همیشه در دو و همیشه در حرکت باشند. دو یکی از رکن‌های بسیار مهم است در ورزش. همونطور که میگویند دو ملکه ورزش است و هر یک انسان برای سلامتی خود همه روزه یعنی حدود حداقل 2-3 کیلومتر دویدنش بسیار مفید و مساعد است برای سلامتی. و این اقدامی که از سوی پیشوای معظم ملت هنوز سال 2007 گرفته شده بود برای عمومی گردانیدن این دوی ملی و امروز همانطور که میبینیم مردم یک دلانه سرجمانه برای سلامتی برای آسایش سرجم آمدن، یعنی دوی ملی را برپا میکنند و این هم بار دیگر از عمومیت و شکوه و جلال این چهاربینی مهم درک می‌دهد. برگزاری همین گونه مسابقه ها چگونه تاثیر می‌کند به سالمی اهالی کشور؟ برای سلامتی اولا برای سلامتی فایده، برای جامعه هم نسل نورس هم میبینند با خیلی با ورزش مشغول میشوند. باید هر یک فرد جامعه با ورزش مشغول باشد. ما هم همین را تصمیم گرفته با همین دوی ملی اومده اشتراک میکنیم. اولش این دوی ملی با سلامتی فایده دارد. هر سالی که میگذرد ما کلکتیو اگنتی امور کوشش میکنیم که در مسابقه فعالانه اشتراک کرده برای سلامتی خود و آینده جوانان و یا دستگیری بهتر میشود. اندیشه شما چگونه است؟ خب ورزش خود گرو سلامتی است. از این لحاظ یکی از نمودهای ورزش که برای در حالت آماده باش نگاه داشتن جسم انسان نقش می‌بازد، این البته دویدن است. من فکر میکنم که به شک شبهه تشکیل چنین یک چهاربینی یکی از راه‌های تقویت دادن سالم گردانی اهالی و علاوه بر این شوق و ذوق بیشتر جوانان را به این یک ساحه مهم زندگی جلب کرده است. باید با برگزاری این مسابقه فکر و اندیشه خود ما خیلی شاد هستیم همچون کارگران ساحه طب که در این جمع آمدی ورزشی اشتراک کرده ایستاده ایم. ما با اهل کلکتیو آمده ایم که یکم جای گیریم. یکم جای از طرف از ساحه طب است. همه به پیش. دوستان عزیز، چنان میبینید علاقه اشتراکچیان صف کشیدند و پس از چند لحظه باشد مسابقه دوی ملی شروع میگردد. خب منیجا بیا حالا که امکان است ما هم برابر این دوندها باشیم، بدهیم به خاطر سلامتی خود و کوشش میکنیم تا رسیدن اینها در مرا باز هم خود را بگیریم. باشد و بینندگان عزیز، ما نیز میخواهیم که در این مسابقه شرکت ورزیم و تا اندازه مهارت خود را بسنجیم.
чунон мебинем шумораи иштирокчиён хеле зиёд, зеро ин мусобиқа аллакай ба ҳукми анъана даромадааст ва ҳамасола аҳолии кишвар ин санаро интизор мешаванд. мувофиқи ҳисоботи масъулин, шумораи иштирокчиён дар чорабинии имрӯза наздик ба 43 000 нафар аст ки аз таваҷҷӯҳ ва шавқу завқи мардум ба варзиш ва чунин чорабиниҳои варзишӣ дарак медиҳад. қайд кардан ба маврид аст ки дар ин ҷо танҳо сокинони пойтахт ширкат доранд ва ҳамин тавр чорабинии дави миллӣ боз дар тамоми шаҳру навоҳии кишвар ҷараён дорад. аниқтараш имрӯз дар кишвар фазои варзишӣ ҳукмфармо аст ва қисми зиёди аҳолӣ барои нигоҳдошти солимии бадан аз ин имконият истифода бурда истодаанду дар ин чорабинӣ ширкат доранд. ҳадафи баргузории чунин мусобиқаҳо агар аз як тараф ҷалби аҳолӣ ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим бошад, аз тарафи дигар баргузории пайвастаи чунин чорабиниҳои варзишӣ барои тарбияи насли наврас ва ҷавонон нақши босазо мегузорад. зеро ин гуна чорабиниҳои варзишӣ боис мегарданд ки ҷавонон бештар ба варзиш рӯ биёранд, ҳамеша ба он машғул бошанд ва ҳам тани солим ва ҳам фикру ақидаҳои солим дошта бошанд. мусобиқаи дави миллӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса идома дорад ва мо низ аз иштирокчиён хафо намонем ва фикр мекунам ки масофаи 2 ё 3 километрро аллакай тай кардем. ҳамроҳи ман нафарони қафомонда кам нестанд ва ин албатта маро боз ҳам рӯҳбаланд менамояд. дар хотир гиред ки агар дар чунин чорабиниҳои оммавӣ варзишӣ ширкат варзидед, пеши худ мақсад гузоред ки ҳадаф ғолиб шудан не, балки иштирок кардан аст.
ҳамчунин намояндагони ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва дигар корхонаҳои давлативу ғайридавлатии кишвар дар дави миллӣ иштирок менамоянд. عزیز الکی فکر میکنم که نفرانی غالب به خط مرا نزدیک شدند و بهروز الکی با اونها هم صحبت شد و ما نیز الکی به خط مرا نزدیک شده ایستاده ایم و هرچند که ما زیاد خسته هم شده باشه ولی کوشش میکنیم که به خط مرا نزدیک شویم و دویدنمون رو ادامه بدیم. چون میگویند مهم غالبیت نیست بلکه مهم مسئولیت داشتن و در چنین مسابقه های ورزشی اشتراک کردن است. با ما باشید. ҳамасола ҳафтаи сеюми моҳи май яъне ки рӯзи якшанбе дави миллӣ баргузор карда мешавад ва бевосита дар доираи дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат ва умуман бо мақсади ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ҷалби ҳарчи бештари сокинони пойтахт, кормандони касбу кори гуногун ва ҷавонону наврасон ба варзиш дави миллӣ дар як сатҳи баланд баргузор карда мешавад ва имсола дав ки дар яке аз ҷашнҳои таърихи сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рос омад ва бахшида ба таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дави миллӣ дар як сатҳи баланд баргузор карда шуд. зуршо бигӯед ки расидан ба хати мара чӣ эҳсосот ва чӣ гуна шумо омодагӣ дед барои ин? яъне ман тӯли 4 сол ҳаст ки дар ин намуди машқ варзиш тамрин мекунам ва ин бори дуввум аст ки яъне дар дави миллӣ баромад мекунам. яъне дофи пештара садовари ҷои 4-ум шудам ва ин доф бошад яъне машқи худро зиёд карда то ин ки садовари ҷои аввал гардам. яъне дар вақти финиш кардан бисёр эҳсосоти зиёд
даунлод чӣ мекунам. خب بینندگان عزیز، سمرالدین عظیموف دومین شده به خط مره رسیدن. اکنون میفهمیم که ایشان چگونه آمادگی میدیدن و با کدام احساسات در همین دوی ملی اشتراک نمودن. بسیار ماش نکردم، کمتر یه ماه ماش کردم، تمام دیگه برای هم بسیار ماش میکنیم، میگذاریم همش جای اول میگیریم. من عبدالکمالزاده اهل‌دین دانشجوی کورس چهارمی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان میباشم. باری اول است که در دوی ملی عمومی جمهوری اشتراک دارم و سزاوار جای سوم گشتم. از لحاظ اگر مدیسین نگیریم با واسطه دو ما میتوانیم با تمام قریب که تمام کسلی ها رو پیشگیری کنیم. در این ماراتون دوی ملی که ما اشتراک کردیم هم ما مثال چه خود رو سنجیدیم که در همین دو مثال چقدر ما لیاقت داریم، چقدر مهارت جسمانی ما قوی است. میبینم که تو هم در برابر دیگران به خط مره میرسی. اکنون چگونه بودن وقتی که می اومدی در راه؟ البته منم با مانند دیگران خستگی رو احساس کردم، زیاد خسته شدم، ولی چنان گفتیم مهم اشتراک کردن بود و به همین خاطر من نیز کوشش نمودم که تا خط مره برسم، بدوم در برابر دیگران در این مسابقه ورزشی اشتراک نمایم و سهم خود رو گذارم. خب بسیار خوب دویدی، اما متاسفانه اون جاهایی که معین کرده بودن به اون نآمدی. ولی الکی میبینم که همه صاحب دیپلم و افتخارنامه هستن، ولی باکی نیست. بله چنانه که خود گفتی مهم اشتراک کردن است. خب بینندگان عزیز، چنانه که در نوارها دیدید و مشاهده کردید، همه اون نفرانی که هدفشون بحر سالمی خود بود، هدفشون اشتراک در دوی ملی بود، الکی به خط مره رسیدند. بله و باید بگیم که ما باید هر روز به همین گونه ورزش، به همین گونه ورزش‌های سبک یا که مشق‌های جسمانی مشغول شویم، زیرا سالمی این خود حرکت است و ما باید همیشه در حرکت باشیم. ما باید انتظار نشویم که کی چنین مسابقه‌های ورزشی برگزار می‌گردند و ما در این مسابقه‌ها اشتراک نماییم و سالمی تنمان را حفظ نماییم. ما نیز می‌توانیم که همه روزه با چنین دوهای سبک، با چنین پیاده روی حتی می‌توانیم مشغول شویم و سالمی بدنمون رو حفظ نماییم. ما هم در همین جا به قسمت آخری برنامه میرسیم. بله، همیشه در حرکت باشید و سالمی بدنتون رو حفظ نمایید.